Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah ke-100 ya, surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ada Ibu Sarna di Malaysia, silakan Ibu dimulai. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan wale ya, jangan ada e-nya. Wal 'adiyati dhabha. Kemudian Fal muriyati qadha. fal muriyati qadha. Fal mugirati subha. Falmugirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Diulang lagi. Fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana. Kemana Pak? Ya. Innal insana li rabbih. Ya, innal insana. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagus. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil Ma-nya qubur. panjang. Oh ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kemudian wahussil. Wa hussila ma fis sudur. Wahussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim Omnya mimati yawma. ketemu ba ikhfa syafawi. Ya. Inna rabbahum. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan surah Al-Zalzalah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil Wa ardu akh wa
akhrajatil ardu Wa akhrajatil jinnya keras. asqalaha. Wa Hah? akhrajatil keras. Kha. Wa Wa akhrajatil akhrajatil ya. wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma Yauma, idin yauma. yauma idin Yas, yauma turun. idin yasadurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin salah Pak Ting, Ustaz. ikhfa. Wa man ya'mal mithqala dzarratin saran yarah. Saroy kan ada tasdid. Syarrai yarah, ada Ya. tasdid. Hati-hati. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran Shinnya yarah. mana? Shinnya, ayo hutang Syar. dulu nih. Lunasi, bayar, ayo shinnya. Iya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hutang shin masih. Wa may ya'mal misqala dzarratin dzarratin syarran yarah. Ayo lunasi nggak mau hutang terus Iya. Ayo, bayar. Bismillah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh bisa ya, gitu shinnya ya. Syar gitu. Kalau nggak dihutang terus nggak pinter-pinter shinnya. Gitu. Urehan juga dulu shinnya yang masalah. Tahu sekarang dulu belum lulus sama saya shinnya. Bacaan yang lainnya alhamdulillah masya Allah ya bagus. Tadinya shin. Nah, shinnya harus sampai bagus ya. Kalau Ya, nggak diusahain nggak akan bisa-bisa gitu. Harus diusahain sampai bisa ya. Syarrayar. ya Pak. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam Tes. yakunil Lam. Jangan. Lam idhar. Jangan oh, lam. Jangan oh iya. panjang. Lam. Idhar hukumat limat. Jangan lam. Lam Jangan. Lam. lam yakunil ladzi salah ya? Enggak. Lali ya terus. Bener. Lam yakunil ladina Oh, kafaru. Tinggal terusin. Bener. oh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil Ada dah. kitab. Hutangnya. Hutang. Ada dah. Ada dah. Ayo bayar. Enggak boleh hutang. Nah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Terus min ahlil.
min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin Salah. hatta Wal eh musyrikin, ulang lagi. Wal musyrikin. Wal wal musyrikin. musyrikina Wale. Hutang tuh walenya. Hilangin malam ini. Nggak boleh ngehutang wale. Wal. wal musyrikina Shinnya hutang lagi. wal mus Shin. Mm-mm. mus Ya. wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin gitu munnya ikhfanya fakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian Rasulullah. Rasulun minallahi yatlu Yats hamas. suhufan Yats. mutahharah. Yatnya hamas. Rasulun minallahi yatlu Yats pecah. suhufan Yats bukan mutahharah. yats. Mut yat. Pecahin. Yats. Ras, Rasulum. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Hutang tak hamas sama ha gede. Nih dengerin ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Hadada. Hutang ya. Tuh. Taknya bayar. Nggak boleh hutang. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Masih ya. Hamasnya nih. Yatslu suhufan Yats, mutahhar. yats, Mungkin yats. susah. Ya, terusin aja dulu. Ntar di hutang itu. Dua hadada sama tak hamasnya. Ya. Fiha kutubun qayyimah Fiha kutubun qayyimah. wa ma tafarraqal ladzina utul kitabi ila Salah. Ulang lagi. salah Salah. wa ma wa ma tafarraqal ladzina utul kitab Mm-mm. utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tuh mungkin hamasnya susah ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'at illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Ja'at. Nah, hamasnya hutang. Terus wama masih hutang nih ah. Wa ma umiru illa liya'budullaha Liya mukhlisin. wa ma umiru illa ulang. Wa ma umiru illa salah. Wa ma u wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin illa dari illa. Mukhlisina fi Hehehehe. Mukhlis. mukhlisina fiha Mukhlisina lahuddin. mukhlisina fi Bukan. mukhlisina Lahud. Lahuddin. lahuddin Mukhlisina lahuddin. Sebaiknya mukhlisina kalau udah Quran gini siapin Qurannya di sana. Karena suka telat ngebukanya ya. Siapin ya. juz amanya Qurannya.
biar nggak telat di sini ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Ini walaupun wakoflah ada angka 5 nih. Nggak ngulang nggak apa-apa. Yuk hunafa. hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah Mm-mm. Wa yu'tu wa zakata yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah qayyimah. Dinul qayyimah qayyimah. Mm. Kemudian wa innalladzi. innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin Ya. Wal musyrikina wal finari. Wal musyrikina fi mush. wal Ah, musyrikina fi nari jahannam ya. Finari. fi Ya ulang pina lagi dari fi finari jahan. fi nari jahannam khalidina fiha Mm-mm. ulaika hum sarrul bariyah. Hutang shinnya malam ini shinnya harus disuntas. Hamasnya masih punya hutang biarin aja. Shinnya ya Ya, yang harus kuat. Ayo ulang. ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Tuh bisa ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Terus innal. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mm-mm. Kemudian jaza. Jazaohum inda rabbihim Hin. Idhar. salah. Rabbihim Oh, idhar. rahim ya. Jazaohum inda rabbihim jannatun Ya, ya ada tongnya. Kenapa salah. aja datung? Orang tanya soal satu. Jannatu. Iya Pak Ustadz salah. Mhm. Nah, jazaohum inda rabbihim jannatu Ada. andin Ini dal. Ada ang ning. oh Ada nih. ada nih Ada. oh iya Iya, jadi ada andin. nih iya. Ah, Hmm. ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min Tajri. tahtihal Panjang. taj tajri Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ayo, yang hati-hati dilihat tulisannya. jazaohum Jaza, in keras dan rapuh. Jaza bukan jaja, jaza. jazaohum inda rabbihim jannatu ya Allah ya Rabbi Astagfirullahaladzim. Tenang. Jimnya keras. Jannat. Yuk. Jaza. jazaohum Jaza. Keras dan rapuh. Jaza. Jaza. jazaohum inda rabbihim jannatu adnin Jannatu ad. Jannatu ad. Bukan jannaton. Kan nggak ada tanwin di sini mah. jannatu adnin ya Allah Tenang. jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar ya Allah Napasnya ya nggak apa-apa. Mintah tihal. tadi Mintah tihal. min tajri Hai, hei, min hei. min Tahtihal.
tahtihal anharu khalidina fiha abada. Iya. Radiyallahu anhum Waradu. Rodi. Radiyallahu anhum waradu anhu. Hmm. Radiyallahu anhum waradu anhu. Ayo. radiyallahu anhum Astagfirullahaladzim. radi Waradu. Radiyallahu anhum waradu. Ada wah. Wahnya jangan ditinggalin atau kasihan ini. Ayo. radiyallahu anhum waradu anna. Panjang. Waradu Oh iya. kan atau bi. Radiyallahu anhum waradu anna. Zalikal Liman. Zalikal liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah. Tolong diulang-ulang lagi. Minggu depan ya surat ini harus diulang lagi. Ya. Udah bisa Ya. cuman masih belum maksimal. Saya mau hutang shinnya sudah lumayan tadi khosyanya. Hamesnya keluarin sama hadadanya ya. Iya. Secara umum sudah banyak kemajuan alhamdulillah. Cuman kenapa di sini tadi belibet ya? Radhiyallahu anhum radu, banyak ketinggalan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyya rabbah. Surat ini harus bagus ya. Habis surat ini baru surat yang lainnya. Hutang ya, diulang ya. Surat apa ini Pak Ustadz? Ini surah Al-Bayyinah. Lam yakunil Nanti ulang lagi ya, sini. Diulang lagi biar minggu mantap. Minggu Iya, depan sampai surat berikutnya ya. Secara umum sudah bagus tadi surat-surat yang lain. Cuma di sini agak nyungsep ya. Di ujungnya doang. Di ujungnya salah-salah mulu di sini ya. Insya Allah. Terus belajar ya. Udah banyak kemajuan alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Salmi alhamdulillah.